Koro thinde nga thok tu chung kwa missionary te chuan kan school nau pangdam lo birbahu kumsom pani MC lal nun moya fapa hun rei tak pumpor na sa tak awanga school po kal ve thei lo chu nei ang tho kho ma hun pui lam pan pui kan rota birbahu hi kumsang ni som pariat Mars tha khan malaria le thin lian awangin thi ngamin ana a Longtlai Civil Hospital a hun rei tak aninen kol nuwa po ma ason theilowa doctor de chuan hun pui lampan turin thuron an pe a ma se chung ko har satak ania wangin antan hun pui lampan chu thil ol ai anilo apumpuar na sa awangin rual apol ve theilowa kum thum lai mai chu tianga om ta ga chuan a chau pha hle bok ani doctor fel tak mai Doctor rem thanga chu anan na om zia te zot ve in ral atangin kan berona ani chuan alo khonga I hle maya Doctor lal biak zuala pubi zeta Trinity Hospital chu min biak saka Doctor B zeta chuan hospital kan hruai thlen thei chuan an lo buai pui thei don thu in min lo chang tamaya alom om du asin ni som ni pakwa April sang ni som ni pakhat ni nga ni tlaya chuan birbahu te pa fa chu hospital pan pui an ni ta doctor le nurse ten an lo dot hle a engkim an lo ti sak veka missionary te ronda ani chuan pathian fapa ani chu an ti a bahubali ti in hlim takin an lo ko fiam zuya apuma tang hian tuilitar som panhi le point nga zet an siak chuak ani anom chung hian khongai na thil thlon pek tam tak adong bok kar thum zet nuwa chuan anan na chu constrictive pericarditis lunga thi sen pam tu apui awanga pericarditis window siam ngai ani di hriat chua alo ni ta a Mizorama khoi thei ani lo dam fel via tur chuan phailama zai angai ani ma se pathian chuan engkim athi thei he nan na hi Mizorama kan lam her hriat vak lo le nan na wang tak ani thu doctor te hian an soi nge nge in lama enkol chun zom thei ani to thu kan dona wangin ni som ni pakhat me sang ni som pakhat chuan va hruai ani a damdoi in sen so noi khat le sing ruk sang sari le pani lai ani a hei po hi atlem theyang bera chut choi man le doctor visit na po la tel mi alo ani missionary te tho khom atanga kan man bang tlem te chu pek kan han tuma chu te chu la du lovin khang te kha atul chu la mang zui ula sen so hi chu kan lo tum veka nge ti in Trinity Hospital Aizol chuan min hril tamaya a thlonin damdoi in chu kan su asan thei ta ani chu Trinity Hospital a thok tu zong zong te thil ti hi aro puin aman atam mange pathian hau sakzia kan hmu a mihar sa jok te din hun hre thiama mangai taka an thiam na le sum tam tak an seng hi keini tan rul sen zo rual ani lo mir theile chum cheber te po in an ban phak dam do in Trinity Hospital hi lalpan mal som zel sela nasa takin lo thang duang zel se ti hi kan tong trai na le thin lung taka kan du sakna ani e chenau pang kum nga mi chu keite in bein anun na achan kar liam ta ni nga ni khan Northern India a me chenau pang kum nga upa chu au nau pa pian chamlom na birthday party a keite leopard in abeya anun na achan ti hriat ani thil thlen na hi JK Srinagar nailok Badgam district a ani a me chenau pang ada ya sirmir hi vandoi na thlen ma lok khan barbithom no in a in thuama huana akal chu keite hian be thutin mun fian rial lam apan pui ani keite in abe ma ada in a in khwalna nautelem aken chu mu ani a abulvela thi sen far a om ma se ama mu tur om lawa achung ten thei to pa zon na an tho nu a zirtom ni khan ram lam hnaya chuan arwang an muta ani achung te chuan an fanu chunga thil thleng hi an tor tak zeta tol chung mi te soidan chuan
an chen na hnaya hian keite hi a in lar hmu ani zeu zeu thu an soi nung chahum hal pol wildlife official te hne na po khomi te tan a hlo om thei ti an hril ma se engma hmalak na om chuang lo local area army cheng sana fazili chuan kumin February thla khan authority te hne na heng ramsa te hi a hlo thonom thu an thlen nu pon an ngai sak thadu lo ti a soi nun na chan ta chung te torpui tur hian mi te an pung khom na sa hle ani